this is it. Yes. Finally, after a few minutes na drawing na gyud kung unsa ang itsura. And this is what micro shading. Thank you so much. So right now, muraga panahon na gini nga magpa-hashtag kilay is life ta diri. Siyempre, ato ang eyebrow expert, eyebrow specialist is si Ma'am Sean. Hello, Sheen. Sheen, sorry. Sean, nag-change na yan. Ma'am Sheen, kanang diri, kanang mo pa nga ba, Sheen? Ay, Sheen, gano'n siya. So, sa ba yung una natong buhaton ni Sheen? So first, Actually, one is Plastan. anesthesia. Ha? Yes. Hi! Topical anesthesia lang siya, so you don't have to worry nga. Wala tayong mga inject di ani. So, bigla lang ta. Okay. And then, 45 minutes lang for the anesthesia. Topical anesthesia lang, para painless. Painless. Lagi Yes. kay sakit biyagan masakitan. Masakit o masakitan. Ayan, so my kilay is like baga kaayo. So, sa mga nani nga type of kilays, di ba kay usually kanang magpakilay sila kay wala sila kilay at all or kanang nipis. Kani ako na buhokon. So, Actually, nice mo ang kilay, no? Kaya na-adjust kay hair. okay, so magpasugat. Ayan. But, Diba? bagay siya sa micro-shading gihapon. Micro-shading. Yes. Combination of microblading and shading. So, at Laka. least mas longer years, 3 to 4 years mag-last. So, at least, dili ra ka ma-stress o kilay-kilay sa imo ang mga gym. Diba? Oh my God! So, will this be karon lang ni or napadayon mga session? Yes. Bye! Kuan, we have touch-up session. So, after 6 weeks niya, mag-touch-up session dayon ta. And then, the next, wala na dayon. So, mga 3 to 4 years na dayon na yung mga session. So, 3 to 4 years. Okay. so ready na sa imong kilay go? So, this is it? Oh my God! Wait sa for 45 minutes and I had to siya start. Okay, so let's start with the topical anesthesia. Topical anesthesia. Lava? Diba, lava? Lava lang tayo sa kilay goal. So, we'll wait for 45 minutes. Yes, Ani atong- 45 minutes. Yes, topical anesthesia. Actually, muna yun siya, guys. Pwede na ka magtindog ka. Pwede na Okay, so pwede na di ay. So, nasa ko'y paliton sa SM. Balik lang ko pagka 45 minutes. Di mo malain. So, excited kayo ko sa result. So, we'll just see you after 45 minutes. A few moments later. So, kabalik na gid ko gikan SM sa ko 45 minutes. Just lang. We'll go on to the procedure na gid mga means ko asa my kilay is about to change. Ayan. So, since daga naman ko hair, baga na dana ko ang kilay, ano na, dali daw gid kaayo ni siya. Managani oh. Just. So, this is it. Yes. Finally, after a few minutes na drawing na gyud ko unsa ang itsura. And this is what micro shading. Thank you so much. Wala pa tanaw ba? Dili na siya in ani ka baga. It's just that ang pag-pattern niya baga siya. Okay? So, we're ready na? Let's do this. A few moments later. There you have it, see? Babaeng twa?
Wow! I love it so much. Thank you so much, Miss Shein. So, ang advice is that sa second session, yun ang final. Final. Sa first session pa lang, first round, utak ko yun. Pacquiao lang versus Browner. Sa first session pa lang, mga lovies, kanang napay part ani mo fade and then mo shrink pa ni siya dagan pa kay adjustment kay gikan sa nasakitan kay siya, di ba? Expect pero wala ko na regret of trying major sa akwang nawang this time. Thank you so much, perfect brows. So, naana ko natural light na gid niya. So, mugawas pa gid ko. So, naami actually dire sa Buena Oro nga street yun. Main road, diba, sa Buena Oro. So, pwede ni mo, the very best landmark sa clinic ni Ma'am Shein is kaning refilling station. Mixed refilling station. And very near sa Kambingan, Buena de Oro, right? Ayaw gin mo kahadlok to try. Kaya I was just like you, nga, nakulbaan yun ngayon sa ang result. But, with Miss Shein talaga naman, you're in good hands. See? Wala pa ganing dili na pa ganing niya ang final. So sa second session na yun ang bonggang final. There, natural light. Ansa? So every story ginawa mo taas, ginawa ang kilay. Yes. Alright, thank you for watching and see you on the next one. Bye.